Kwa Badwam TV Badwam health tips eso aha na simenum bia yedi enkomo hwese de apomde mu nsamtie e wona wochi ni mu na wona wochi we mu nkomo se de no ode yen hyase no anemia in pregnancy oba onyema ne moja so atie ho enkomo ntie ne kame ho ne yen hwe e de ne be ma oba ni ma ne moja so betie eye serious nti e wo se yedi ho nkomo ene Mr. Kame ho fasedama endpoint ko be part clinic na Roma the number no screen na se no frɛ no bibi e kye wadwen na one nakasa menu aba Adom dogbe eguso eti adwam na wotwe oboa ye e wo sankomo yi oba penenso ye mo akwa ba ya da se no mbe no adaje eno obo ne tofa de kire ye ene ye pese ye hwɛ courses eden na ede oba wonyema ne moja so beti ede na de ba yo me da shofo ina ase ekwan a ye fado ana adze odi low HB ana anemia ne ba no ebi o ho a ye frɛ baby congenital cause ono was wono obi o ye sickle nti ye frɛ ne sickle cell anemia ye ni sickle cell no wo ye mu no ye ni cell no yende no o ye round ba ho wonzi no o ye C shape sort of nti dam no woni red blood cell lifespan mo on my hem moja ahonze na oxygen ade no wonzi no one lifespan no wo form yenya 120 days but wonzi no 10 to 20 days nti such a person no what that one nti abina na no moja no wo form dada na ye frɛ ekroso thalassemia anemia ono so ye abnormal disorder bia ono so owo ye moja no mu ono so wodzi wo damini ntin abina na moja no onso ni pedua no obedu baby no na wa abre na ahonzi na owo moja no mi na wa asa na yenhwe mahe akasa yenziye oma yenya no ye frɛ ebi iron deficiency anemia chede nipa no ahonzi dodo na oyede onya wo ne edidi mu no onya red blood cell no oye adwuma all right but ekwan ya oyede iron no or absorb into the system no onya nti oyeda odudama na ochede ni moja ni wo form ena ye frɛ ekroso fesolate and then folic acid deficiency ono so ehon no chede dame edru no dame supplements no edo onya no onya ehifa na yebenya fie na ediban mu green leafy vegetables bi oho abokoboko ayoyo spinach ade oye green lettuce green na yenya dame we no ka dia bisi se so ba apart from say bi ede be wo no se we fa wono na wani di ye ti se nuane nura nuane a wo kankan wani di bia eno ne ma no anemia no ebi oho a odi ba ondi mo se de odi no ebi so oho a odi but ye ni nyamanyama ekwa ebi oho a we didi ewie no ada oyede odi kan ho ma ayon na owe di ba no mu no ochiko ni pedua no mu no onye nka ho ebi ti de fruit citrus fruit orange vitamin C but onye nka ho obeka de odi pa so onye nka ho nti o ma ni moje na abri na owo form na ebi so wo ho a hookworm worm infestation ebi owo a nsunsuma ewo ni yem nsunsuma no owo small intestines no baby a absorption e bibia kodo no se nsunsuma ne wo ho a they absorb the little nutrients na ahondi na owo ochi na afisuso no so no they mostly dwell on the blood nti kakra na nipedua no atwe no ono so ochi odi nyin odi bone ho ban nti dame ekwan do na yenya yema anemia no wonya pregnant women no wonya okay na just say oba pemfo wani die no amfa ne mapa nuane nuro ni wom na nka no ho a dey obe ya anemic okay na wasase no so di kan che say also 11 and above okay nti so pemfo nyim na ne moja level no e wo form 10 hodom na enye anemia no ye ahore basa ye wo mild one ono ye mani HB no a ye friend moja wo form no or ye below 11
from 10.9 honum no kakra bodu 9 honum no mild but mo benya no from 9 to 7 no onu ye moderate na mo benya no below 7 onu ye severe nti ogum ahore baasa nti e ba ye nhwehwem na obekire ende oye mild, moderate or severe. And the informs here. Yada say, Papa Panti, or China Yamia Domoa, Kayahu, na Yanto Uncle Moe, so Mr. Open for so when you move, so when you remember in a mummy and tea, near Moya Mamma near Uranum, and a young man, because, eh, I dare no moon quadia it me boy. Tiadintina better say beer, when you more genty, or free mo, and you can say a banasa, a health tips, a Adom TV bedroom. And point from your party clinic na da woma ochina se nkwani ho den ho a ebesehia